сураи қориа 101 сураи Қуръон буда дар Маккаи Мукаррама нозил шуда аз 11 оят иборат аст. ин сура аз аҳволи рӯзи қиёмат ва сахтиҳои он сухан меронад. дар он рӯз ҳодисаҳои бузург рӯй медиҳанд, мисли бархестани мурдагон аз қабрҳо. аз ҳайбату даҳшати он рӯз ба ҳар тараф бенизом пароканда шудани мардум, реза реза гашта мисли пашми ранг шуда дар ҳаво парвоз кардани кӯҳҳо. ин буд муқаддимаи мухтасари сураи мазкур. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. оғоз мекунам ба номи Аллоҳе ки беандоза меҳрубону бениҳоят бораҳм аст. сахт кӯбандаи дилҳо. яке аз номҳои қиёмат ин аст ки шарҳи он иншааллоҳ дар оятҳои зер баён мешавад. чист он сахт кӯбанда? чист он қориа? он қиёмат то дараҷае беқароркунанда аст ки ақлу хаёли кас дарк карда наметавонад ва он аз фаҳму тасаввури инсон болост ва суханеро кас гуфта наметавонад ки тамоми ҳақиқату моҳияти қориаҳро дар бар гирифта тавонад. худованд ба андоза ва моҳияти он худаш донотар аст, зеро ин ки ӯ таоло фармудааст ки ва ту чӣ донӣ ки қориа яъне кӯбанда чист? мурод аз қориа қиёмат аст ки дилҳоро аз камоли беқарорӣ ва изтироб меларзонад ва гӯшҳоро аз шиддати овоз қулф мезанонад. хулоса манзараи ҳодисаҳои қиёмат дар хаёл намеғунҷад. танҳо аз баёни баъзе ҳадисҳо ва шарҳи онҳо метавон каме шиддат ва сахтии онро қиёс намуд. мурод аз ва мо адрока ва чӣ чиз донон туро. ин аз як тараф барои тарсонидани мардум бошад, аз тарафи дигар барои дар шавқ даровардани онҳост дар шинохтани қориа ва аҳволи он ки Аллоҳ таоло дар оятҳои зер баён кардааст. рӯзе ки мардум монанди парвонаҳои пароканда бошанд, яъне рӯзи қиёмат мардум аз даҳшати он мисли шабпаракҳо болои ҳам шуда бенизомона ҳар сӯ пароканда мешаванд. ҳеҷ кас ба ҳеҷ кас кор надорад. ҳама дар ғами худ, ҳатто аз саросемагӣ мисли тӯдаи малах болои ҳамдигар баромада ҳамдигарро пахш мекунанд. ин яке аз нишонаҳои қориа аст. нишонаи дигари он дар ояти зер баён шудааст. ва кӯҳҳо монанди пашми рангини ҳаллоҷӣ шуда бошанд. кӯҳҳо зарра зарра шуда ба ҳаво пароканда мешаванд, мисли пашмҳои кӯбидашудаи ранг карда шуда парешон мешаванд. пашми ранг карда шуда аз он ҷиҳат зикр шудааст ки нисбат ба пашми ранг нокарда сабуктар ва заифтар мебошад. худованд дар оятҳои 4 ва 5 ҳолати инсон ва кӯҳро паси ҳам нақл кардааст. муфассирон гуфтанд ки ин барои ибрат ва танбеҳи инсон аст. кӯҳҳо чун махлуқон дар дунё бе ҳеҷ гуна ибодат таклиф шуда, яъне мукаллаф набуданд, лекин аҳволи онҳоро дар қиёмат бинед.
انسان چون بنده خدا در این دنیا وظیفه ها دارد. آنها را اجرا نکرد و یا با نقصان و کمبودی اجرا کرد. حال آدمان گناهگار در قیامت چی می شده باشد؟ آیت های بعدی از تقسیم آنها در آن روز به دو گروه، سعید یعنی نیکبخت و شقی یعنی بدبخت، خبر می دهند. فأما من ثقلت موازینه، اما شخصی را که پله ترازوی حسنات او گران شود، فهو فی عیشة راضیه، پس او در زندگی پسندیده باشد. شخصی که پله ترازوی عملهای نیکش نسبت به پله ترازوی عملهای بدش گران آید، وی در عیش گوارا و جنت بوده صاحب نعمتهای دائمی می گردد. آن شخص از نعمتهای دادگی پروردگار کاملا رضاگی خود را معلوم می کند. اما من خفت موازینه، و اما من خفت موازینه، و اما من خفت موازینه، و اما شخصی را که پله نیکویی او سبک شد، أمه هاوية، فأمه هاوية، پس مادری یعنی جای او هاویه باشد. هاویه یکی از نامهای جهنم است که آن بسیار فروتر بوده عذابش نهایت سخت می باشد. شخصی که پله ترازوی عملهای نیکش نسبت به پله ترازوی عملهای بدش سبک آید، یعنی ثواب او کم اما گناهش بسیار باشد، یا نیکی داشت لیکن به سبب ظلمی که در دنیا به مردم کرده بود نیکی های او را به مظلومان دادند و او بی ثواب ماند. پس جای زیست و مأوای چنین شخص هاویه است، یعنی نار جهنم است. بعض مفسران در تفسیر کلمه امه یعنی مادرش گفتند که هاویه برای شخصی سرگناه مثل مادرش است، یعنی هاویه یعنی جهنم شخص گناهکار را چون مادر فرزندش را به آغوش خیلی گرم و سختش فرا می گیرد. وما أدراك ما هي، و چی آگاه کرد تو را که هاویه چیست؟ آتش است نهایت سوزان. آیت دهم به شکل جمله سوالی آمده است، در حالی که جواب این سوال به الله تعالی معلوم است. اینجا مراد از سوال تأکیدی با دهشت، با هیبت و خیلی سخت بودن احوال گناهگار در هاویه یعنی جهنم است. الله تعالی می پرسد که چیست آن هاویه؟ از کجا می دانی؟ البته بنده جواب آن را نمی داند، فقط خدا خودش می داند و با کلام مبارک خود جواب می گوید که هاویه آتش نهایت بلند حرارت است. بنابر معلوماتی در حدیث ها وارد شده، گرمی آتش جهنم نسبت به آتش دنیا 70 مراتب زیادتر است. آید به صفت جهنم و تفسیر این آیت حدیث ها بسیار آمده است. با آوردن یک روایت رشته سخن را در موضوع شرح و ترجمه این سوره مبارک به آخر می رسانیم. در روایت چنین آمده است: گر مؤمن بمیرد، روح او را نزد ارواح مؤمنان می برند و به آنها گفته می شود که او را نزدتان جای دهید. ارواح پیشینه از این ارواح نو آمده می پرسد که کار فلان آدم چی شد؟ در جواب می گوید که او پیش از من رحلت کرده بود، یعنی وفات کرده بود. آیا نزد شما نآمده است؟
ارواحی پیشین می گوید نباشد آرام مادرش حاویه به آغوش کشیده است. الله تعالی از حاویه به تو پناه میبریم. پایان سوره قاریعه. ولله الحمد.